نیوی سالا 2014 بو. دما که دور لعفرین هاتبو گرتن. حواله من جیه کی دور هاتبو و خواهند بو من. ده درب و رین گله کی بتالوکه را در باس بو. خواب سر مده خوار کر و دبر گوه مده گود. از پیشی سلاوین که معانین التبکم جبر که لسر ملی من بارکی گرانن. گریله که جن آپورش و چاورش گلک سلاو لتکرن. تو خالی ویه. لناوی وی نهاد بیره. روژان فکری دیسا جی نهاد بیره. یا راستی اپر نگرینگ بو. یا گرینگ او بو جدور جچیان جکسه که نو تولی گریلا بویه و گوتیه او خوارزیا منه سلاو هاتبون. لیدیسا جی بوینوی روژان از هر فکری بوم گلو او کی جان خوارزیا منه. گلک ناو هاتم بیرامن. لیمدبر خدا گوت نه اون او نابن. جبر که یا به حوال مره سلاف شاندی گلک جوانه. لیین ناوی وان دهاتم بیرامن ناو سربون. زوستانا 2014 و 2015 بو. هیدج من نو دور لعفرینه دگرد. هنگی از چوبوم ناوچیا بلبله. مبه حوالین جوان اینو چگهانان ره گفتگو دکر که ام چاوا دکارن بویرین لحرم بشوپینن و راگهینن. زنگلی تلفون هم لیدابو. یه لسر خطه باوی سید رضا بو. یعنی برای من مزن. هری داوی من سید رضا ده داوی سال 2011 ده دیت بو. هایا مجه هبو که هاتیا روژاوا. هاوینا 2014 حواله که من ای روژاموان لدیری که چوبون نخوشخانه بشه برینداران. لور وی و سید رضا هفدو ناس کربون. هنگی تلفونی مکربو گوتو بو. لور کس هکیه دخوازه بتره بپیوه. اره یه لسر خطه سید رضا بو. جمره گوت هاتیا روژاوا و لگند علوک ای سریکانی جاره کدن جمرین فلتیه و کفن چراندیه. چو وقت برینی وی باش بن و دیسا وگره جیه خواه. لگوری آگاهین حوال من روژاموان جی پاشه دان ده دمکه کنده برینی وی باش بونه و جاره کدن وگریای جیه خواه. سال 2014 بشتاری اپراسیونا لتلحمیس و تلبراک بو. تاوی تابورا خواه لتلحمیس شهید بو. لهجی شهادت آوان نهات بو راگهاندن. بریم گوت میادر سازیا میادره شویه ماره او خبر دایوان سیادم شهید بویه او پرسی. اگر جنازه و هبه ام دخوازم ورم ببن. مجیره گوت تمام از هیم ببم او خبری بدم. به وی تلفونا برای خواه از ناوی خوارزیکا خواه هیم ببوم. ناوی وی سیادم بو. لناویندا باجار کوبانی شرکی دجوار ده قومی. لناوا باجر کومک بچوک آ سویل آ برخودیر و شروانین یه پجه مانه. یک جی کسین لناوا باجر مابو ولات پارزکی عگید خباتکار سازی مالباتن شهیدان مصطفی ایتو بو. از مصطفی ایتو گریم. پیشی مل روشا حوالان و شر پرسی. پاشه مجه پرسی گلو جنازه سیادم هیان نا. مگود اگر جنازه هبه مالبات دخوازه ببه. مصطفی ایتو ددمکه کندل وگریا و گود سیادم تاوی 5 حوالین خواه لروژاوای کوبانی ده آواهیه که ده شهید بونه. چتیان آواهی تو باران کرنه و بانی آواهی بسروان ده حلوشیایه. جنازه دستی وانده لجبر روشا گران آشر درفت وانین نها بشینن. من آگاهین مصطفی ایتو دایی من همو جبرای خوره گوتن. ویش گوت اگر امساق بمینن امی روژه که قبراوی بینن. برای من خواست از بدیاوی را بپیوم. پشتی من آخافتنا خواه به برای خوره قدان من تلفونی دیاوی کرد. به ایش و کذب شویتی بو. دما دنگی مبهیست هنک بسر خواه وحاد. من جیر قالا شهادت آوی کرد و جیه جنازه وی جیر گود. جمن پرسی وی تدید مبتنی گود مخاب نا. دیاوی گود دما جمال درکت کفیه خو خست چنته خو درکت. قیوی روژه که لوی کفیه بها پیچان. به حسرتا دیتنا تبو. دویتا بدی تا اوسا بچوا. بی دیتنا تا نچوبیا. بوی حسرت نچوبیا. گوتنین وی
مینا سیله که لروی مکتن. قالا گلک تشتان کر لپشتی گوتنا وی یا دوی به حسرتا تا نچوبیا من تتش گوتنه وی یدن فهم نکرن. بقاسی چیان بارکی گران کتو سرملی من. بارکی گلکی گران بو. لی دوی من خوابدا بروی باری. جبر کو بری سیادمه جی به هزاران هوره و هوالان او بار دابون سرملی من. همویان هر یکی جوان بشک جانم بخواره برم بنی آخه و عرده. کوبانه دچله ده جی چتین داعشی هات رزگار کرن. جنازهیم به دهان چتیان ده ناوا کولان کوبانه مابون. اجی کتم ناوا کفتولفته که دا کو تشتکی تکلداری سیادم ببینم. مج هوالین خوین روژنموان این لناوندا کوبانه پرسی که تشتک ده دستیوان ده هیه. گوتن چند وینه وی و دیمنه کی وی 28 ثانیه هنه وی اکثر جمره بشینن. دناوا دو روژان ده وینه و دیمنه 28 ثانیه یه سیادمه گهشتن من. بده وکه اسمران بو. من او بری قط ندیت بو. پشتی کم بری خدابو دیارین دور به 8 سالان او جدایک بو. از جوینه ناس کربوم و هر خواستی من ببینه. د دیمنه 28 ثانیان ده خود ناس کرن و دبیجه او جبو ریبرتیه و پارستنا خطا ریبرتیه لکوبانیه. دا آدارا 2015 ده جبو درکتنا جا ابلوقای عفرین مره یک دید. از جا عفرین درکتم و چوم قامشلوی. بارانم بهار بینا برد باریان. ده داویا آداره ده از درباسی باشور کردستانه بوم. پشتی که از 2 روزان لباشور مام از درباسی قادن گریلا بوم. پشتی قندیله من خواست خاکور که خنیره و لولانه جی ببینم. همان شوه من خوگهان کامپک بچوکا گریلا و مشوا خواه لور درباس کرد. دما که سر صبح جبو تاشته درباسی کاملیای بوم من فرماندارا گریلا ایلم کونیا دید. من اوبر ناس کربو و بقاسی 10 سالان لدرس می گریلاتی کربو. ایلم چوا چعب مکد گرنجی و پرسی. ده سیادم دید؟ مجیر گود مخابن من ندید. بیو که مببینه لکوبان شهید بو. کن و گرنجینا لسر روی ایلم چلمسی و بو هیسکه وی گریا. وقتا اوسا گریا من فهم کر که هایا وی شهادت تنبویه. من خواست و آش بکم لی توش بو. گریه ایلم جبو شروانا خواه جداهی دنابرا فرمانداره که گریلا و فرمانداره که عسکر ده نشانده. جبر که فرمانداره گریلا نه تنه فرمانداره که عسکریه. ده همان دمه ده هوره و حوال هری جدلو جان ای شروانی خواه. جبو فرمانداره که عسکر به تنه عسکره و نتشتکیدن. ایلما فرماندار پاش دست بکر و قال کر که سیادم چاوا تبلینا و رفن گریلا بویه. سیادم پیشیل آمده تبلینا و رفن گریلا بویه. چاوا تبلی بویه گوتیه از دخوازم بچم درسمه. لسر اصراراوی فرماندارن ویجی ویدشینن درسمه. ایلم دماش درسمه تی سیادم جی بخارتینه. سیادم دمکه کرد لباشور کردستان ادمینه. هنگه ایریشن لسر کوبانه دست پیدکن و دبیجه از دخوازم بچم کوبانه. به وی آوائی ریویتیا ویا کوبانه دست پیدکه. سالا 2015 پشتی که از دمکه لباشور کردستان مام و گریم روژاوای کردستانه. پشتی که گره سپیش شتین داعش هات رزگار کرن ریا کوبانه جیوه بو. از چاوا درباسی روژاوا بوم من یکسر بری خدا کوبانه. جبر کو اف باشار د سری د کرد ببو کلها برخدان یا تواهی گلان و آزادی خوازان. جبر کو به هزاران کسی جبو آزادی و خوینا خور جاند بو به برخدان خو د دل هر کسی ده تخت خو ودا بو و دانی بو. اف جارا پیشی بو کو د چون کوبانه لسر رامه دبستانا سرزوری هبو. لور برخدان که مزن بو. لو ما ام لور ساکنین و مخواست ام شوپین ماییم برخدان ببینن. مخواست ام تکوشرین لور حس بکن. دوربرا دبستانی و ناوا گند به تمامی حاطبو ماین کرن. ام چون ناوا دبستانی
دما کو ام گهشت ناوا دبستانê her yek ji me bi dizî giriya. Meriyê xwe ji hev bad da ku em rondikên çavê xwe nîşanî hev nedin. Em digiriyan, lê em bi berxwedana wan serbilind bûn ji ber ku serê me bilind kiribûn, em minnetdarê wan bûn. Erê em digiriyan, lê em bi wan serbilind bûn ji ber ku em hevalên wan bûn, em bextewer bûn. Erê em bextewer bûn ji ber ku ev çend hevalê me yên bedew û têkoşer hebûn û kobaneke azad ji me re heştibûn. Piştî ku me ziyareta xwe ya li dibistanê qedand, me rêya xwe kudand. Dema ku em gihiştin noxteya kontrolê ya li ketina kobanê, bê hemdê min rondikan xweşçavên berdan xwarê. Em ji noxteya kontrolê bihûrîn û gihiştin kobanê. Min nexwest ez ji erebeyê dakevim. Min ji xwe re got ez ê pêl ku devera vê erda kobanê bikim ku bi xwîna têkoşer, egît û ciwanan hatiye avdan. Li her bihûst erdê xwîna têkoşerekî hebû. Lewma welê nehêsan bû ku mirov pêl wê erdê bike. Wexta hinek hevalan pirsîn ka ez çima ji erebeyê danakevim, rondikan xweşçavên berdan xwarê. û wan dît rondik ji çavên me tên xwarê, wan jî serê xwe berdan berxwe. Em çûn wê dibistanê ku di dema berxwedanê de navenda lojîstîkê û di heman demê de cihê ragihandinê bûye. Piştî ku me tasek av û çayê vexwar, me zanîbû niha divê em herin kobaniya rastî û ji bo wê em rabûn ser xwe. Kobana rastî şehîdgeh bû. Ji ber cangoriyên li şehîdgehê canê xwe feda nekirana, wê tiştekî bi navê kobanê jî nebûya. Lewma piraniya kobaniyan dibêjin, kobana rastî şehîdgeh e. Ez piraniya cangoriyên li vê şehîdgehê nas dikim. Bêdeng em rondikên xwe bera nava xwe didin û yek bi yek diçin ser qebrên pakrewanan. Tam em ê şehîdgehê derketana siyadem hat bîra min. Gelo qebra wê li ku bû? Min qebra wê bidîta û ez bêdeng li ber bisekniyama û min bigota. Min tu nedîtî, lê ez li qebra te geriyam û min dît. Min welê di nava xwe de got. Ez dema li kobanê mam ez 2 caran çûm şehîdgehê. Her cara ez çûm ez li qebra wê geriyam, lê min nedît. Ez sala 2016 careke din çûm kobanê. Di vê çûna xwe de min dît ku kesên di berxwedanê de şehîd bûne, resmên wan li dîrekên elektrîkê aliqandine. Wêneyên şehîdan ên li dîrekan aliqandî beşekî kobana rastî bûn û li nava kelha berxwedanê li kobanê jî belav bûn. Dema ku em bi erebeyê li nava başêr digeriyan, li dîrekekî min wêneyê siyademê dît. Bi êş û jan girnijîm. Min ji hevalê li kêleka xwe re got, ev xwarziya min e. Dîtina wêneyê wê gaveke din ez nêzî qebra wê kirim. Lê min wê nedît. Me wê nedît. Ji ber ku gelek cangorî hê navên wan li ser kêlên qebrên wan nehatibû nivîsandin. Paşê ez çend carê din jî çûm kobanê, lê min qebra wê nedît. Wexta pêngava rizgarkirina Reqayê dest pê kir, ez li Eyn Îsayê bûm. Heta ez ji rojava veqetiyam jî ez wê derê mam. Nêzî kobanê bû. Carnan firsenda min çê dibû ku ez biçim kobanê. Êdî dem hatibû ku ez ji rojava derbasî Başûrê Kurdistanê bim. Berî wê di cejna Remezanê de ez çûm kobanê. Roja Eydê me hem cejna xelkê kobanê û hem jî cejna şehîdan pîroz kir. Her kes li wir bû. Min hemû nas dikirin. Paşê min ji ber pirsê şehîdgehê ji Erol pirsî ka qebra siyademê li ku ye. Erol li hevalekî xwe geriya. Di wê navê de Mistefayê Êto jî hat ceme. Hevalê ku Erol bang lê kiribûye jî defterek di destan dihat. Li deftera xwenêrî û xwest em ber bi jor ve meşin. Em bi qasî 5 metroî meşiyan û li ber serê qebrekê sekinîn. Li ser siyadem feraşî nivîsî bû. Erê, ev siyadem bû. Ez nabêjim qebra wê. Ev siyadem bû. Ji ber ku ji bo min dîtina qebra wê dîtina wê bixwe bû. Ew bêyî ku me bibîne ketû bin axê û 3 sal bûn ku ez li qebra wê digeriyam. Min kêlê qebra wê hembêz kir. Çawa ku me li şehîdgehê kêlê qebrên Ebû Leyla, Keçika Fularsor, Şîrîn Amed, Hebûn Amed,
دلوان کوبانه ویان گور و هر کلا حوالن لور همبیس کریه و ماچی کریه من کلا قبر سیادمه جی همبیس کر و ماچی کر. مگوت آها متدیتی من او دیت بو لوی از ندیت بوم. ایریشن درندین هوو و دجواری آشار نهشت بو او مببینه. لی من قبر آوه دیت بو. من لسر قبر آوه به قبر آوه روینه گرد و جدی آوه رشاند. من گوت بنره والوره. امی روژه که به هفره بین سرداناوه. بری که امجی سر قبره و شهیدگه وقت یانا مصطفی ایتو گوت هوال سید افتو چند جارت کوبانه روژه که نهات مالامه. پشتی بیسته که بی کل بنداد برسوان بمینه گوت هر جاراتو ته امر شهیدگه هفت بینن. اوش خواه کوبانه جی اوه. پشتی که مقبره سیادم دید به هفته که اج روژاوا وقتیام. ایجا حواله دو چون روژاوا جمد پرسین که استشتکی روژاوا جوان دو خوازم هیه یا نا من جهمویان را دگوت اره و من جوان را دگوت جدیری که دست بی بکن لشونا me بچن سردانا شهیدگاهان همویان وقتا هم بچن کوبانه جی لشونا me بچن سر قبر سیادمه و هما تنه بیجن ام لشونا خالتا هاتن حتی نها من هما لسر ته حوال خواه شهید بوی ننویسیه جبر که از وقتا لسر وان بنویسم از قبول دکم که از جاره کردن وان نبینم لو ما از نانویسم لیمل سر سیادم نویسی جبر که من جروج اول و قبول کرد که از جاره کردن نبینم از 3 سالان لقبر و گریام و بتنه او جمرما